Salam sejahtera dile mula pun ke Bandung kaum lewat budaya lun sambung kisah abalam pantun jus mupat ujung kisah tertunda pada manyam mebetan harum ke asom angkung berpade pala lun sambung kisah ababang butung gemuhoi kaum pegat acara adat kajamun dile awai pun watebut kaum pajuh butuhan panitia nyonya negeri susun sinan menggumpoi dungwade lingkar raja si uro tente bang betul putra adolun adik Marliza sotu pimira cocok bang butung patut tak usung putra naga ke panitia dinolor susun bakmut bang butung bek sia-sia ketua umum bang uli butung dan Pak Mus Lambung urung kedua turut dengan kamu ikut bergabung pestamu agung Bang Kaduraya yang ikut sajan dan adik popon ketua akun anak Nagana Raya motor tak pengui untuk bang betung kanani baklun Bang Kaduraya yang tupi mirah yang pahlun suun sebab bang betung nakulah kamar kesoai neme lagi bang susun kenoni baklun lasun umuda yang mat kamera na TV betung sebab ada ulun careng cok gambar di adik sasa yang bulan dalung batu bemun abang kuala adik Maria sutat mengalun bak barisan pun tukang semapan lagi cut sarah urung semeon yang tukang tanggung bahan lama kama dabuh nuwo kadiblo langsung oleh adolun dari Jakarta lagi dek Jumi bapi sang talun bajih yang tanggung dengan derana konser beruge bang lahu tanggung bumoh bang budung pegat acara tinggai saboh tu si anu tiung di pelambung di temgisa sahabat karib nilai awai pun oh but bang budung cinha digisa
Ono ke habe hababang butung papat nasirung tulung punyata maaf beraya cun bang butung kamu mengumpui wadek wahai maaf beraya cun bang butung kamu mengumpui wadek wahai